Bular begona gülleri. Öte nazik kelişet. Buların aslarını qarap, sosun da vağında berip, esasında tuğru tandap koyu gerek. Güllerge ertemenen turgandan uşul jaka kirem. Gülder ne olup kaldı eken dep bul jaka kirip es alam güllerini körüp. Bul jerde geranlardan 100'ge jakın sortları var. Bardagı attарын жазып, ошентип өтөбүз. Айрыкча азыркы жаңы чыккан сорттары белгилүү болуп жатат бизде. Асларын карап, текшерип, анан суу куябыз.